Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid ida kakitdig. Makaturturog ak nga rod, nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinobyam. Kunak mo't alikli ka munday di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay, ayatek ni Jerry, nanang. Ay, ayatan, ay ayatan. Kasi a klase ti lalakay ta ayatam, artal. Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkuyog kayo. Dakas ka kanya, Ella. Diyak kayatan amakita ti panagrup-rupa na yanubyam. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anubyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpungpung tutunak da ya babae. Ha? Awanon, ison ti mangidandanon iti bagi na ijay balay ti lalaki. Kasanong katparitan nyo mat ngamin asumarungkar ti nobyo na dito'y balay, nanang. Wan tadyak kayak da ya lalaki aparay ti kapsat mo. Anyamat da ya ngay. Menalam ngagbartak. Inaldaw amapan aginom ijay istor. Kat, anya nga rod ti mabalin nyo ngay, no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta yak kayak. Anya ngay ti masakbayan na iti day dya lalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Jak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kajemet anak mo ti mangidandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabaling ko ngay. May sakamot lang, Dok. Iso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita daken ka. Yunay ka na ya. Gagagana. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ella! Rumor ka man dita! Mangibabain ka, babae! Unay kayo mati, nanang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito'y. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasang. No day tamot la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iswadyak mabali na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ella. Di ka la nagpampanunot mata na nakaw. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ka idimpas ngay ka. Ganiti pa nagdakal mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawam. Ayun na yun ay anak ka. Pasensya kayo, nanang, na may ayatak ni Jerry. Iso lang ti kayat ko pakiasawahan. Ay, balayan. Dagit na ubing ti masurot. Wala! Ngampadam nga artag jay anak mo apakiasawan ti anak ka. Kasanulangan ti anak ko kan ti agbalin nga po kok no artag mo ti anak mo. Agbalbaliw to ti anak ko. Itong mga sawan na balayan. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ella. Pasensyaan nyo lang kumanti pa nagsasaw ti inak, tatang. Alala. Babaya mo. Agaw kayo ka din rin eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, kapsutak amang pampanunod iti inaramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo't iti husto. Ngumapay adi na pinili tinakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajiray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kapsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laang
Ado mo ti amok akas nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nang asawa, nagbalbaliw. Ha, patpatsam. Talaga akit di apulida Kat oray mat ngamin jay amada, artag, napaglan nga artag. Nanang, iso asi ka Josay, kita ti pakirelasyonan, ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na, tay nagagag, tay responsablay, tay narispitaw, day tay man nakimisa, day tay saan anaimaw, nadungaw, managtulaw, naulimag, kan aminan akinasaya at may sa tao. Ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan? Ada, apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagat pa'y. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho, mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapo ti sapsapulam aya. An-anwam tagwapo no nabisyo mag. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamat amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamat dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarod iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tanimanong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamu ka nga rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Ngamabutangang. Pagbutngam ko ma. Awan mo't lat maramidan na no bilang. Unangam ang mga no ma-stress manan. Maasyanak mo't lang nga rod iti inata, Ella. Unangam. Maawatan ng tumot laang. Into nagbaybayag, manang. Ato'y tinatkidak inangal daw. Ela. Ay na, nabartag ka manan. Kalkalpas pala ti kasartan ng nagbartag ka manan. Sa anak anabartag bagat. Nakainumak lang. Amok matiraramedag. Sigamat na. Alalaing kagsukat nga rodin tamangan kan. Nabsukak pa'y bagat. Ala, kaya't kunti maturog. Mala, idulin mo day ta agwarta. May mga orasyon, nana. O may kuman ito to'y mangga ken santol nga impala ni Jose. Ha, day, apay, aglaklako ka iti manggakan santol lino. Sana na. Mulamid na ito. Itad ko kini Jose. Imawag namin itay kat nagpala. Anya, Maldi ka no te bagbagi na. So nga inyag kon dito Nana. sige, iti sumlata ditan, taitad ko no madamdama. Nana, mabaling ka niya. Sakti bangtid kin ko na. Ay saanon, taday jay silid na. Agid idda, masadot abumangaw. Sumra ka kiti silid na, Nana. Ay saan? Nabartag ka? Sumra ka iti silid ti anak ka? Ay agawid ka kitday. Nagpapadaan nyo nga agamat ti artag. Saan mo, Nana? Agas lang, di ba banog? Sige, agawid kanlin. Sige nga rod, Nana. Pakitid yun to nga rod kini Josie dagito ta makapangpangan ka noonay kay. Apay ngaglaladot ka, Jose. Anyat marikrik nam aya. Nasakit ti ulam. Agbara ka. Saan nanang? Maditirusok ko. Kan maulaw. Anya. Apay ngay ngata. Sorry, nanang. Masikugak. Anya. Masikaug. Adaya nubiyaw.
Adda nanang. Nabayagan nga adda nagkinaawatan mi. Inlimod mi lang ang ti relasyon mi. Asino tinubiyam? Di ta ko maungungtan nanang Asino tinubiyam kunak? Nilino nanang. Anya? Nilino akabsat ni Jiray nga asawa ti kabsat baw? Wala nang. Iso ti ama to'y ininawal. Ay na! Unay kamutan. Ay, nailawan lang arudan jay kapsat mo. Tinulad mo pa'y laang mat. Oray kumano saan nakapsat ti tinutupam. Awan mat nakas na, tabarumat. Wan baraw, ngam artek mat laakas iti asawa ti kapsat mo. Anya mat ti kastan. Amo mga artek tinutupam. Nasingput mat ni Lino nga oray artek nanang. Natulagan ti kasar dagiti anak tarita. Ne. Apa nga kaslasan ka anaragsak abalayan? Ay, talaga asanak ka naragsak. Siyak siguron ti kalilidayan nga ina dito'y rabaw ti daga. Ha? Ay, unay matigas gasat dagiti anak kun aya. Tagpadadamo lakit din nga artek dagiti nakiasawaan da. Ay, piman mat dagiti anak ko. Ay, sa nabalay abalayan. Tanasing pa dagiti anak ko no nabartek da. Sandang agkabel. Mamartek dagiti dua manugang ko. Sa mamartek pa'y ti abalayan ko. Ah? Pampanunutek pa'y kit din. No anya launay tinagbasulan may nga ikarkaro mi ita. Payakas ka dagiti anak mo. Tinagtungpalan dagiti anak ko. Ay, kita basit dagiti isaw-sawang mo abalayan ta. Makapasakit mo't itirik na. Apay, di mo maaklon ay ati kinapudnaw abalayan Lucia. Katagpay sumay. Sige, patuloyan min abalayan. Agkayo kami ni iti mausar inton kasar. Ala, abalayan. Abalayan. Agsala taman. Unay kamot ang abalayan. Mangipapain ka. Nabarbartek ka. Kaaldawan ti kasar ti anak mo. Nabartek ka manan. Oray, kini abalayan ko na yan. Oray, nakabisuot ka. Napintas ka mo ilatan niya. Ingka ka matunugan. Tapos mausawan ka. Imbes nga asikasun dagiti bisita. Nagbartek ka mo. Anya klasim nga ama. Oh, naikit ni abalayan nila yan. Umay kakit agsalat ha, may ka. Pagan ano ka kuma? Di oray awawan. Umay kakit. Ay, ibatan nagdinakguyo doon. Mangipapain ka. Umay kakit. Agsalat sa karumabalayan. Ay, awa mo, dagas na ka. Umay ka rumabalayan. Umay ka, pagan. Good morning, abalayan. Apay, anyat masapul mo. Ay, umayak ko maagkid daw iti dispensa. Gapo iti, kinadagulit ko iti rabi jay kasaran. Amok na iti inararamid ko, abalayan. So nalahan ta, napukaw tibain ko. Gapo iti arak. Ay, sorry abalayan ha. Pasensyakan. Ay, mala. Umunog ka, tagkapi ka. Ay na, agyaman na kabalayan. Agmay-may sakan sa dito ibalayo, abalayan. Una, tainyawi din dagiti anak mo, dagiti dua nga anak ko. Un nga raw, kastamit nga na talaga, abalayan. Sa nabalay, tanalawa mo di balay apag naitanda. Bagbaga amot nga ro dagi jay anak mo Sardengan dan ti panagbarbartek da. Tapno saan nakakaasi dagiti anak ko iti sidong da. Ay na, awan ti rumbang apagdanaga mabalayan. Gamin, oray mamartag dagiti anak ko. Responsable na may nga asawa. Ay na, di mon ikalintagan dagiti nga anak mo. Kasano apumintas ti biyag da, no di da agbalbalew.
Agbalinsamot akal baryo ti biyag dagiti anak ko iti sitong da. Ay, saan na balayan? Ipanamnamak day taking ka. Ha? Si kamot gayam abalayan. Sumnot ka. Ay, saan na balayan? Ta mapanak pa'y agtrabaho. Indagas ko la to'y suman aginatang ko dita istaw. Naimbag lang nga ikapim. Ha? Ay kat agyaman abalayan. Ay, sige nga rin na balayan, ha? Mapanak ka. Apay nga taakas jay ni abalayan lando kanya. Idi manen na minsan akalman. Inikanak iti ice cream. Palaman kan tinapay. Sa ita, suman manang. Ay, agayat nga ta kanya. Ay, apay nga'y akas to'y. Uray saksamot kat agayat kan ko ana. Apayan nga'y akas to'y. Ay, nupod no ti atap ko nga agayat nilando kanya. Kat aklunak man, linamot ko dagiti sinasaok iti kalabas. Inuy-uyaw ko dagiti manugang kong arta. Nga makagasat kun samot ti amada nga artek mutlaan. Ay, kasano day tuyan ngay. Agam, awan mo't dakdakas na nubilang lang. Nasaya at mata nakaumay kayo, nanang. Agtugaw kayo, nanang. Ay, agyaman nak. Kat, kumusta kayo? Iti sitong dagiti asawa yung anak ka. Mayat, nanang. Uri kas di nga artak dagiti asawa may. Nasingput dalata ka na kami, nanang. Nanang, nabartak daman kan saan. Nasingput dalatang agpadpada. Kasta aya. Ay kat nasaya at nga ron no kasta. Ala, paspasin siya ang dakon. Gapo iti panagsasaok iti kalabas. Sapay ko mata maawatan dak anak ka. Ala, lipatan yan dayjay. Maawatan da kayo. Adaman damagag kada kayo anak ka. Nubilang adagaram kanya. Saan kayo kadi nga agungat? Ha? Ha? Ni, apay ko mga agungat kami ngay nanang. Ang asino ay agar-aram kada kayo. Saan pa'y matkit di anagaram? Ngam amangan no iti mabiit. Armon nakday jayon. Ay, kayat mi Tapno dakad-kadwayo ijay balay, nanang. Ni, adan ni tatang. Ay, ala. Sapay nagbadoy to'y porma. Ha? Anyan di ko na yun, nanang. Ay, awan anak ko. Ila, Lucy. Ada ka doon kasi mangbait. Nay, abalayan. Ada ka magayam. Sino nga'y takadwam, landa. Tiyag balin amay kadwa nga inadagiti anak ko, abalayan. Ni Rayma. Anya? Agawid ako nila. Diyos bagbagaan nyo dagiti asawa yo. Ibagayo, tagbalbaliwdan. Ijandan ti arak. Apay, anyat kayat da. Ilaklakay dan ti panagbarbartag da. Ay na, sinaan nyo laidan no sanda nga agbaliw. Ni, apa yan, nanang? Nakasingsingpot kay laitay. Kandi mangan kayo pwede ti balay. Agsasango tayo kadatatang kan tinobya na. Ha? Agawid akon. Asino ti kapungtot yu ayan, anang? Dagiti nga rod asawa yo. Ken kang runaan akapungtot ko. Kat ni abalayan landaw. Ngamen. Iso at tinulad mat dagiti anak na nga asawa yu mat itan. Ha? Sige, mapanakaon. Agawid akaon. Apay ayan ni Manong Ligi? Ada iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Marjay Sentro de Kalman. Ha? Asino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha?
Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan mo't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibagam may papan iti dayta. Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tirik nak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napan man ang dayjay Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin at tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kaya't para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta timang mangag na. Langruna pa no kabsa tinobyom timang ibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akas ta tinaramid na. Namin ano matan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lakay. Agyaman na bakit? Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak? Ay, imay ni Vina nga ading mo dito boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapos saan ama kapasakit itirik natin sa bali? Ngam inulit naman ay. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matantirik na kan kwa na. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjust para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sintroy di kalman. Ni Manang Margie. Pina, mabaling ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibaga dahi tayo asawa. Kat masair mo tirik nana. Ibagbagak lang mat. Panunutom ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardangamon tayo nga ibagbaga. Panunutom kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Agistoryak lang mat. Pang-aasim at adikan mapmapa ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga gasawa iti kastangar aramidam. Apay mat ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mat ngamin jay ipag mo at adagita mat ngamin ex ni Manong mo tisang kaistoryam. Ha? Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklunam ka din na si Katika Malay. Itan niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo ti mapan mo si istoryahan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Ha? Awan mat madi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan mabalay hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti pay mo kadakwada. Ni,
Anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babaen mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babain mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na na kanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Nanang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay. Tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust gan gwa na. Ngaman niya tar aramid na. Yat adda na mo ti madi nga aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, uray ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nanti ibagbagam. Iso man nanti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibiyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibiyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agki daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat laan yung tigayim ko. Taison ti kadwak nga aging pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doon ang tawen ng tinapalabas, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagkuariklamom, Giselle. Una, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapuitar aramidan na kanya. Kaslama konsensya, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti basol mo. Day ta avina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribo kada kayo. Agkalay sa kami na kaniro ko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Rocco, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Rocco ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi, anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kano nga eh. Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to nanang.
Sana asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Ta, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasori manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang ate ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, binanak ka. Apay ka nung ay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Hamangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kaya't di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samot nga kayat di kapsat mo. Atap mo laing dayta. Kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na lang danchay. Ngam nasing pa, tikapsat ko. Vina. Jak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipagko. Ngamday ta a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abak nang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aramidam. Tinatayan nga ipagkulat na ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay natayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswadi na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangigay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga, ginaw manang. Talaga sadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuapay mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak, manang Nora. Oray anya aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang day jay, kan saan arupat kwarta. Sika,
Agin pipintas ka lang arutan, soplada ka pay, rupat kwarta ka pay. Haan mata? Aglablabas kayo mata nga agsasao? Apay ngamin nga da kay ito'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti daydi ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos vina. Anya nga han, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso arumbang nga inaldaw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita ang matbasit ti hygiene mo, Avina. Tani, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka asadot? huston man. No, han nakakayat nga para iti kabsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka de. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga ikumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, uray si karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalikas ti kabsat mo kanyak. Nga mawan mati ko nam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pay ti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, may papaan iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wenno kagawaan ti asawak, agmalmalem nga aprusan na, aging nga maumaan na. Banag apangungong takken kwa na. Tano daduma ato dagiti maliwayan na nga aramidan, gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikanak ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Ay, Anya? Inikan na ka, wano dinawat mo manayin? katintad na ah. Saan ang mga dadawat? Ay na, ipadas ko manayin. Impadas ko di balay da. Ngam saan nakanap anang ipadas. Iso nga ipadas ko manayin. Nay, bagbagay mo Mike. Unya raw. Kaslak pang nangay. Nangina na ito ang sapatos ba kahit? Kuwan branded na sapatos dayta ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga nga mingawan sapatos kaun. Ay na, mayat talaga. Naglamuyot. Nan, aglisi ka.
Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan tan no madamdama. Sige. Partya gaon. Ni kat uksutan pa ita sapatos mo marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel ko mita. Kakaiso na ngay tala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko amaya inero. Bimangon ka manan. Imbis sa maturog kan. Yak nga ron makaid na amang kita. Iti indisplay ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet. Kasla kayat kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay? Ipadas kumanan to sapatos ka. Amangan mo imilit ki din. Anya? Apay, umilit adago sa yamat. Kit, anyat amok ngay. Amangan no kimsang. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay na. Mayat talaga. Naglaw ng siga. Mayat apang wuking-wukay. Ay na. Ay na. Rabrabi iya pumanagnakan niya kamutan. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Na, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ka sapatos mo sa kagida. Sanay. Malamin ti da pangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Iya, mapanak man ni ilay. Aday pawit mo. Ne, itaman pa mapangkay di ilay. Apay, anyat gagarami jaya. Awan, inakla pa masyar mo ita. Nabayagan na jaknap na pa ni ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, may baybayan nakla ka de. Palugudan nak ka de. Dahil tala makasapatos ang itinapintas. Kinangina. Ay, imbes nga yung kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay dahil ta sibog-sibog. Baka todo mo lang maramdama. Kat, ag sapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lahat ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo ta. May ano dyan ilay di papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbi na mapanak dyan ilay. Nagpintas mo tarilo mo nangkal. Ay na, inted ni kasinsin mo dahi ta. Impawit na. No kasta naggapumanan ni dyan abraw dahi tarilaw. Wun adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar na gitit itid dyan kasinsin mau. Ay ipadawat yun na kanyak angkal. Ha? Sige. Alam dahi tuyag no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkal. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ito dyan dahi ta angkal. Makarilowa mo langan ito napintas ka ng ina. Way. Adtaoy. Kukuha mo dahi ta. Kanakan. Mangan kan inero. Iti ka pala nakasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti ka namon. Ay na. Nagpintas talaga. Ay na, day taman rilo mo ti kita-kitaam. Ikatuman pala day ta rilo. Ay isa na. Pagurasan nga ron. Ay na. Nagmayatay. Nagsilap yan. Nagpintas. Pagbagay to imak. Ay, itay ka pala pangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lang amin. Among buya dito rilong kahit. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na. Ay na. Giyamanak. Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta rilo ata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasak itay. Ay, dayta ti kagurgurak kan ka. Ano dabaro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na. Kay baybayan na laka. Di ba kay? Ala, mangantan. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi. Nagmayat ka talaga to ililo. Una yan. No, di mo man may turturugan tarilumon. Nagkanas. Nagmayat nga raw. Kita man ang oras. Nay, Apo, alauna daw. Madamdama. Alas 2 tumanay. ay,
Kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas jo. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Ay, pumuyat ka mat. Jak mangarod makaturog ba kay? Ay na. Naragsa ka ngamin tagdalat mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga tat oras man ay. Nay. Alauna singgaw. Ay na. Nagmayat na kita interelo jo. Nagsilap. Ay na. Ay. Dadakgal na ito'y numero na. Nalakati mang kita iti oras. Ay, no. Nagmayat na relo na siya. Ay, no. Nya, matikas to yan. Ay, inak man lang maturog iji sa alasan. Di mon samat us-usaran na ito'y abelt bag lakay. Jak kayat dayta. Saan ko nga hilig jag belt bag? Akati padawat mo na ah. Why, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. Adda pa'y dagitay kalugong mo iji kabinay. Itad mo dagi jayan ah. Why, ikabel mo to iti bag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige. Ipadawat mo ng tinakadulin laang dita. Sayang man. Ay na, nagganasay. Wow! Kayat ko, dagito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon kon. Kabarbarupay dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarag no kasi arumara. Sige, alaam nga rudan. Mangkita ak tumanan iti sana maususar ije balay. Taitid mintukan ka, Enero. Ay na, agyaman na kanday. Mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mo yung lakay. Ay siya kon ba kay? Yagmaw ti paggatang. Nalangaron, ingkan. Naituti gatang mo. Mabit lang, gaw atak ti imbitin ko abel bag kaw. Aha. Kintay na pintas akal lugong kaw. Nay, apay, masapol pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usaran. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wan, duray man. Pangit ka nga ron mo ti kataga kasi buyas kimbawang. Sige, mapana kaon. Unay lakit ti asawa ko na ya. Ganas nyo. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubing. Tatunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kwana. Angkel! Miliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo starangal. Langag ko nga na pumanurpura motor dito. So nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itanggal. Wain ka na kan. Sukat akong di motor ka. Nauma ako niti basit ang motor. Pangusaran yun nga, dahi tadaan ang motor yun, angkal. Awan pang display. Bulod ako ng kal. Katsi ka Kukwa mo no kayat mo. Daan mo't ladayjayan ka anakan. Mano atawon na kanya dayjayan. Agpaisaw angkal. Ipadawat yaw. Wan, pangusarak ngay. Kun amukmid lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat kaon. Ay na. Agyaman na kangkal. Yes! Adda motor kaon. Jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Enero lakay! Pinunasam lang aron itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Wang bagay. No, nadalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturugan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay kud, bay-bay anak lakadilatan bakit? Kakaiso na nga dan motor ko. Italaan na ka motora mo tikas to. Bumulbulo da la iti motor iti. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon dagitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Pao, si Bugakton, masangok aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pangyo nagam? Di ta balay Tapay nakaramid iti garahe na. Iso ayo nagkupaylaan ta mga numapukaw. Anya? Uray ta nalinis may. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamla iti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay isa, baka takawin da. Agad, nakatulbak mag. Basta yun nagkaw. Excuse me. Marugitan dito yung ruwar.
Ay, oh my God, Pia. Ay, unay ka magtaninero. Makapakigtod ka mag. Kay may imasan titurog magpapandar kay timotor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ito lang amin na nasa pulak titulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan timang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga ron no diyak mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya ka matun. Ape ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige. Tipan ko iji kusina. Naglukon. Nagmotoran na rin war dito silid. Uncle, makipagpakaasi akman kada kayo. Di man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no dabaro akagawaan na, uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta. Mabainak kumamang ibaga kada kayo ngam kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan ko na, uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kaste na nga rod, uncle. Nadabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimula na. Mapuypuyatan pa yan ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, uray saan pa'y laang, uncle. Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro, itigagar na. Huwan siguro, uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pala nga ron nga ikan di asawam. Naglokon na di akaanak ka. Jak amo akas tagayam tar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, nakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw. Ay, na yan. Isu nga adda na panunot kaw. Tapno gumagit manay di ka anak ka. Anya day tangay, lakay. Rigalwak manay. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pala ikan iti kumpurme ng regalwam manay. Ay basta rigalwak. Sa pahalimay ti regalo kinkwa na ita. Ha? Anya day tangay, lakay. Ha? Ni? Anya day ta nakasako, binaklay yung inyag diti balay, uncle. Regalo iti asawam, Pia. Ha? Ala, pangasiyo, uncle. Orisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang nun yaman day ta. Wanusan, uraitad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak no marigalwan, uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma tuy irigalo kinkwa na. Ha? Ni? Anya nga minday taya, uncle? Arado. Ha? Kita man no di agoper di asawa may di kataltalunan. Kabaraw di arado na, Pia. Bakay, masapa ka mapanijay talaw. Tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto no mabisinak. Basta nakagaradaw. Tanagpintas niya ni uncle ko nga radaw. Ha? Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka naman damdama taw may kapay mangan. Huwag bakay. Arabduwa kong tayo pagraupan ta. Hindi raw. Pia. Umayak man. Ha? Nyangkay. Dumanon kayo Angkal. Hindi raw. Kanakan. Adamanan irigalokin ka. Ha? Anya day ta Angkal? Bunang. Nangina bunang day taoy. Napuskol kun natibkar. Ha? Ay na. Ay wag. Wow! Ay nagpintas, nagpaisaw, nagsilap tiyo. Kinadapay gabyon kita amday to'y agabyon. Nagpintas, natadam. Ay, mayaday to'y angkal. Eksakto yung garding kaw. Way, kukwamon na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na, agyaman na angkal. Thank you
Enero lakay! Umay kan! Malamon! Agawid kan! Ipasag pa yung pamparas-pasak pa kayo. Mabita ito yan. Malamon! Ituloy mo to nabigatan Ano nga ka malaki din ay ako baka mas. Dandanain baka kakaisuna baro to'y bunang ikaw. Nagmayang ay paraspas. Ay, ituloy mo na. Ano bigat? Ay lipas akong bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na mutinitin mulaan tayo tinatay. Nalawatin mulaan ta pa kay. Kan narapak mutin tinaradaw. Kin intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta. Nagmayatay. Gimagat ti asawa kay diri ni galwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengan kagawaan para iti kataltalunan ti naregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagayam mo piya. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kanipagayam tayo naglingad. Itinagan na adona. Kastiman ti kunana. Dir manang biyanang. Nabakitanak abalasang. Tawang pailat lalaki amang ikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwadya anak talakay. Napanakide. Anya, nakidate. Apay, adan nobyo na. Kada matay si istoryaan na kanya. Ah. Namamo na kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino nga day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro day tati anak ta. ay siya kon, timangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha, Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, adbless ka ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. ay kasyan nakati Diyos barok. Ala, sombra kayo. Ay bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinobyo ti anak ta. Barok. Anyat nagsaritaan nyo ngayon ti anak ko. Dumanon kay kadain, Jimerson. Ay, una tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Una nga rod. Sa anak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga ron tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yaon. Ay, una tata. Agpay sawa ka na yun kami nga kuyog. Diyak pa'y mat kinulkol dit ni Duna. Hanmat ngamin nga agpakul dit di anak yo. Ay, rumbang lang abaraw. Tadi kay pa'y mga asawa. Uwan mat kahit di. Kan may mayat mat kahit di no. Nasinaw nga idyatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagam tulat nga rodan no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, apay ayes ka ayes. Sige, doon Asawa andak matlangan, tatang. Apay, talaga makaas-asawa ka na ya. Uwan atan bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay masang agbyag. No mata kayo di awan ton dekat kadwa iti lubong. Kahit kumat ajay, ada kadwa. Kahit kano nga rod dumanon da Jimerson nga ay. Awan damot time. Damagat to kanya na tatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Ur-urayan da tatang ti dadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apa yung ay? Kasla nagbabaway mat desisyon ko.
Dito nga ti madmadi dito'y bagyak ta agbalew-balew ti reknak nga. Rek na mo nga. Nasabat ko nga ni Edgardo idi kalman pat. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga rek nam. Kana sino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga ka niya. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko. Iso nga yung karkarigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Awan, marigatan akmat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirek na kanya nga madi. Karkaro hindi nasabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga idiyatamat. Anay ko, apay nga si Patramat ngay. Kanya nga ti basol ko. No, duwa tirek na. Kasta nga ron ti kinataok. Iso nga sore. Kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga ka na yun. No ag-asawa ta. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman ka kit di anak ka, tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinatao na. Naladaw kit din ang imbaga na. Hindi agin naram kami kumapalang ang imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Guston. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatang tumulang dayja Jimmer Sound. Kunak no nasawa ka kunti mga asawa kanya. Gabsamat gayam. Nagsakit ya kasoy. Maminduan nga na paaya ko na. Pilyam ngamin ana impag ti pakirelasyon Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matinang piliti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kuna nang asawa anak. Hindi kinuldit na katjak nagpakuldit. Bigla nga hanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawan dahi ta anak ka. Saan na po no alab na ka? Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Manjak mata di orawawan. Kakaisto na nga gamang ko dato kinabirin ko. Edad ko kit din. Patangnak pa ngayong kasar ti lalaki. Wan, gusto, ti araramidam do na. Di mo irok-rok man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mangkuldit kan ka. Nawatap. Wan tatang. Jubileen! Ada ka? Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan ko na? Ay, kuha. Isoblik ko madati binulot ko nga sinulit kanya na tata. Ibati mo. Ta I will tell her. Bueno saan? Urayang bitin. Ang sublimat lada gusto jay. O sige nga ro tata. Uncle na ka ni Jubileen nga bispulain ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Dona tata. Balik bayan ka matgalam. Nagawid tayo maya kagsapol iti agbalay na wife ko. Ay, agpadatagayang tata. What do you mean? Ay, ako, awan gayang, awan. Balasang ka pa? Are you still single? 1,000% single, tata. Ano kayat mo? Agasawatan. I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya ti paligoy-ligoy. Anya, do you love me or not? Ay, sos. Kuha, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa'y atata. Good. Adakan ka, ano kayat mo ni uncle ko doon na? Napigsapay mat kay di nga uray lumakayan niya. Una,
nga nag-asawa ni angkal mo. At da idi nobya na ngam nagsina damot. May samat na din ang nagkuan nobya na idi. Idi nagsina da, nagbaak matan. Ay, sa bagay, awan le na kayan kan ayat mat kay di, katla kayat ko ni angkal mo. Ay kat, adakan ka day taado na. Basta siya, nonya ti desisyon mo, suportanan ka. Ngam timak ko na kat kastoy. Ag pinaliyo kayo pa iti ugali. Agamam mo kayo pa anaimbag. No kasapulan ang makikuyog kakankwana, aramidang. Tapno mama mo manaimbag ng kalko. Tang, da kayon ti pagdamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, ada kang kaday ta anak ka. Si kamot ti mangedeng ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kay di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko taka kaaduan nga lalakay kat nadungungay. Ngam kasla jak kayat talakayan. Mano pa yung tangay nga tawon ti biyag na. Baka matay nga dagus. Kadagituin na panawan. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan nan ti matmatay abilo fortes. Kita amdi karo batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat, di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mo la 30 ti taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay mat kay diya. Kan madlaw mat kay diya nga napig sa pailaang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y mat kay di? Ngam baka masursurok to matlaangay nga ayatan. Dona, tangaya gayan ayat nameten. Kayan sakba ayat tulagan tayo ti kasarta. Ada pa ikumpisar ko kan ka. Kahit namawatan naklata iti likodan ti pudno kan ka. Thank you. Ang saan? Okay lang. Ni, anya nga data nga ikumpisar mo, Fred. Kuha. May saat asilahis. Aniya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak mat iti babae. Iso ano gasawa tanton ket adda pa iti tiyempo ngagpukawak. Mapanag agbirok iti lalaki. Ay, saan ang data kasar-kasar? Manjakun? No kasta di nak maawatan, Dona? Saan? Diyak kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Donna. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Donna. Naunag ti pampanunutom Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamuam ko ni Fred. Ay, sa anak matindi nga nasakitan. Saan ko pa ilang nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang tama sayangan na. Unak no agsimpa akon. Unak no ialtar da kun ng awan matlatagaya. Ay anak ka. Apay nga tanga kas diay. Si Lahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, si Lahis manan diya may katlo. Lakay pa'y mat nga balik ba yan? Puro si Lahis mat namin nga matumtumpong ako nito lubong. Ay nairanra na siguro Saan mat siguro nga amin kat kasta? Awan, samatan tinam na mga makaasawa Dumteng tulat ta dayta anak ka. No talaga makaasawa ka, dumteng dayta. Agam do gasat mo tagbat bagat abalasang. Ay ke ano usam Sagmamano datala ko mga balot, manong. Saglalakala nga, daing. Sagkikin sila, ang tabasag mo dati balot alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Manginin sulto ka. Hala, saan mo ading? Talaga kastoy ti saok. Sawawa mo nakaskan ka. Ha? Panagkunak ading, nagbagay ta. Tagpada ta asawaw ti litos is na. Abay, awan pa'y asawam. Baruak pa ading. No kayat mo, kuyuganak, tainta mangala iti sinumar ko. Tapno mamati ka? Singgilak pa laeng. Ha? Amaw, nagpintas ka man.
Agbagay ta. Gwapo ak. Napintas kamot. Bulbul anak samat. Sus! Saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak no mang bulbulak. Di uray mapukaw amin ang naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo tag merienda ta. Ilibre ka. Ha, kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli. Mapanta igigid. Ta meriendahan tanto na bati alako ka balot. Ilibre ka man aday. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman ah. Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Tas lamang bibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumait. Kanayo niya dya store. Naka-short pantaya mapan nag-istambay dya store. Sana ipangato iti lamisan ti legs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agtal na ka man mo. Ay madanagan dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. Ano sana makaasawa ka, wa mabalin ah. Hanggang saan samot nga ija store ti papapanan na. Yak mo makikita ija yan. Papapanan na nga rugay. Makar siguro iti pagistambayan ah. Nay, Tatang! Nanang! Lukatan nyo na to rin daw, darasun niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, akta. Andaman nga talalaki akadwanan ah. Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado ah. Iso nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin ah. Agkasar kayo pa. Awang payornong ko tata. Agad di uray dwala manok ti mapartay, mabalin mait. Sa mo na yunan itila ko mabalot. Mayatan, basta agkasar kayo. Kababayin mo't atata. Dua manok ti sagana. Aha. Katawan na tayo ah. Agurnungak pa iti pagkasasan me. Wan tatang, basta agdan na kami ng kanyang Kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya! Jubilin, friend, masikugakon. Ha? Ala, api nga nagpasikugkan kat di nakapay maingkasar ni Kanor. May mayatan di kastoy, tapno siguradong asawan dak. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak may kanya Kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos kanor. Basta kasar kayaon kanido na tanay masikugain. Ha? Ala, kababayin mo't atatang. Siyak taggastos ah. Tayo siyak ti mga sawa ka ni Duna. Agurnungak pa'y. Kanon to pa makaurnong kaawan sa maururnong mo. Kahit makaurnungak tulat ta atatang. Ay, basta. Agkasar kayon. Period. Tungpalan talatan ti kayat ni tatang ko tani masikugak mat ngamin ng Kanor. Saan nga dod ang mabalain? Apay di ka makawawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin Kanor? Saan ang mabalin? Tay darumnak ni bakit kaw. Bakat mo nga! Kat ni bakit ko ah. Sorry, no jak imbagat agpaiso. Gam kinapudno na. Adda ka di asawa, kan pito tiyanak kaw. Niya. Nagkasal kami kanibagat kaw doon na. Saan kami ang nagsina? Talagang awan babaen mo! Niko! Unay mo agsipat ka na dagos mo. Sipatan ka makitam. Nay. Maglukloko ka mat gayam! Jak mo baybay-an at tiyanak kaw. Supod tarak ah. Nayunak tinakok abalot tap na masupod tarak tiyanak kaw. Ngam kayat mo tagbalin ang number taw. Mabalin ta mutlat nga ituloy ti relasyon ta. Saanan? Pumanaw kan Kanor! Han kan nga kasapula ni tibiyag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang biyanang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunak nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na abalasang. Ti amok
Ni kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan mo't gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo, Dona. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga arot. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Biyanang, nabayagan na napasamak daytoy akapadasak. Aday dibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit. Ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, nakman sarong karan niya kumparek ngagsakit. No kasta ha? Saan pa yan na imbagan niyan taon? Ay, siyempre nga ron. Nagkakanat mo tirum-rumor asakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige, bakit mapanak kon? Nakat, apay day ta ikubag nga igam mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Hey, pangikarga. Kiti-itan ni kumparek kanyak Ay, mumitayin. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may itid na kanyak. Na, baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang taditi pasarabo na. Tamasakit kat nga rod di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangted iti regalo kanyak. Tayo tibak nang. Ngam siyak ngay, nakurapayak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y masakit. Angam itatag sakitan dya kumparim. Agbain ka kumamot ngagdawat-dawat iti kumkumpor mi kang kuana Tal na ka man di na. Nagdawat-dawat asasawam mait. Nagdaw-dawat kayakit saan mait. Isaw, timang mangted kanyak. Tita ka man laengan. Ay, bagman na nakapasyar ka, pare Aron. Wala pare. Tanay di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga rod. Panagrek na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan danay at ibiyag mo. Saan pa'y matkit day, ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Gandiyak makaturturog iti hustaw. Ay, sumilagay makimutong kauna yan pare. Uwan. Ay, nakakawid ka. Alaam tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Dagitay tinapay. Yawid monton pare. Ay, wala. Ay, narigat asanodan ti grasya pare. Uwan. Ay kasi ka mangawin pare. Masanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laeng. Ay, thank you pare. Awanan yaman na. Mangalakan to pa ikit di iti bagas no awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan niya bagas may. Ay, agyamanak manayin pare Anton. Nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Ni, adapay frozen. Ay na, insang padya Melissa. Intad ka no jay masakit kumpare na. Sinarungkaran na ngamin itay ije balay dagay. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Ni, apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang.
Imbes nga iso ko matimang tadi dya kumpare na. Dya kamuay tiya ma'am. Dila agbain. Baliktad mo tararamidin ni tatang nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man mo, dita ka din ah. Ha, ni, nangag na tayo ni tatang nanang. Malaku kayo. Abay, kanyat pagkikita, jo kanya, nagdadawat. Nagbibisay ni tinigalaw, ha? Ay nasa bali man ti Jarnan anak ka o. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga adangag pungtot. Kanda nga ninja ka, watanan. Lukas na kayo. Di kayo magmagan ni tayong sagpot ka. Kanaglaang na kita. Ala, ingka ituloy yung dararamidam anak ko. Agsina ka dito yan. Agluto ak matay. Bayam asumana o taamam dita. Ne, papanan nyo, Tata Arot? Hindak man sarong karan ni kumparik nga Anton. Silvia. Uwan na. Kagap-gapok matid tabalay na diagsa pa. Talaga gayam nga nakapsutan. Yun nga raw. Nagadumag nga minasakit na. Naimbag matatada kayo nga mang sarsarong karkan ko na, Tata. Tane, awan matkadkadwanan. Noon nga raw. Iswa siyak ti mga sikasukon ko anan. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manoy. Ala, tugaw ka pare. Kahit nagan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasano nga rod ama tumar mo dagiti agas mo. No di ka mangan pare. Uraya kun ati papatay ka. Ay na, di ka pa'y matmatay pare. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kaskasanaw. Ay wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray. Ay, naitanganon ti problema pare. Jak ambo no asino ti pangipatawid Tanay, balo ak metain. Kenawan met anak mi dinay asawak. Awan met ka anak tag may sak lang anak. Kan pura na di asawak. Bugbog tong met lang anak. Yak met kaya dagiti kakasinsin ko ta naglalastog damay. Kaya sanungay nga rodon paray. Ay, gusto ko maano ng asawak. Tapno damang tawid iti sanikwak. Gamjak met ng asawa. Ada tayo nobyak ide. Gam nag-break kami metain. Ay na, bay-bay amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manin iti sa bali kaya't mau tayo sa pulan kay ti asawa paray. Adaya may rekomendam paray. Ada! Ubing ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo, Tatang? Sarong karan tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano makita, tanabayagan tayo na ude panagkita yaw. Ha? Alan, ingkag digo sa tagsukat kan. Darasain, tanarigat apayan tikid daw, dandanin matay. Kaya't nakamakita. Iso mapantay ti ayan na. Napanan ni tatang bao, Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka no gumatang iti tinapay. Diyak lang pag-arop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawaag Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaag. Tapno damang tawid iti saniko mapanawak. Sayang no awan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka maki asawa kanyak. Gauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatagad ka, Melissa. I love you.
Kat nakasaghana ang mga kalay sa ka. Idatag ka iti altar. Kat no kayat nak, pagyamanak, tadamot lang ang pangipatawidak, iti sanikwa ang mapanawak to. Diyak kaya teraramidan nyo, tatang. Anya kayo matan, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo mo. Pagsayatam, teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manmanuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana balay, tapagpiit nga lang agasawa kayo. Tamat matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kuana. Kun saan na makapapiksa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidaan day jay ta nakapsutain. Basta man diyak, tatang. Ay, anyat kayat mo. Di gwapo, wawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapo. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga orin la kay ditan. Bastag na may kantaw. Diyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan nukas ka sana. Nagkuna nga dantaning tibiyag ti kumpare marot. Tsaka Anya, si katimang tangtaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan la siguro nga imbaga ti doktor na hanggang pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwan awan magtawid. Iso nga ipaasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit apalasang akaaruba ijay. Hinton maunaan na tayo ngay. Ay, isan man natila raramidam arot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumpare ka ron day ta. Sayang ka no. Nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol iti asawan na. Agkat, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin namot nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga asawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit den. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nga tungpal day jay. Iti kayat ko mapasamak. Kanyat pangadang yakad diso. Ano kasta? Manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandakmat na dya ko manugot. Talaga? Inaldaw nga ungtan ka ano bilang? Sige. Ibaga ka ni pare Anton. Tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adama ko na nga asawa na. Kanadan tumang tawid. Itisanik ko na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan niyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuam dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siyak nga mente para walis ito parangan na tatultulungak. Kaasya ngamin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asar di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kuha na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko ah. Agkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ano biya na. Kasarlati kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo dito balayaw. Ahuanan tanay. Mapanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida ka nga kasar kang mabalag. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare.
Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sa nga pulo pare. Pag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo matidumaray. Alam, makamuhan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, tabayadak to. Ay, papanam nga ikat kalpas lang ti kasaryo ko ni pare Anton. Agawid ako. Di mo't ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kani Anton. Una! Magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamano lang ang oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan na kiti vitamina, Silvia, wan. Uwan tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kanat natang. Agatangan amin nga ipagatang ko. Uwan na tata. Masapol ang mga anak iti osto. Pagpapigsak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kinanton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid, taw-tawid. At di sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwan ni Anton. Nay, Nay, nay. anda taaw. Ingkaman kita ang araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtot ka. Nakakita kanya. Ay, puro Diyos. Papaya bimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May ditibalay, paray. Ingkar kaligatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa kay. Di mo't umumay di balay. Kwa! Ay, ang mga numatumba ka. Ay, ala, sumre ka. Tagida ka. Di ka bumangon na atan eh. Di mo't agsakit kaya. Pare, ay, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausana ya. Diyak itulok kamatayak kadagos pare. Ay, ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na, marigatan ka nga maganton. Agida kakit day. Di ka bumagbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno madan kapay ti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan nagtibiyag na. Kasta karon tiyamok. Ay, na, pumipig sa mo tayo. Si Maranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ura na numdyan at ta, di na kaya timakidin na kanandong. Ay, mas dawak mga ta pumipig sa mo tani Anton. Di na pala itulok. No talagang ay panan. Lumablaban kidin. Ay, isuman nga tadaytan. Tatang, danang, umayak mano. Ay, Jesus, ingkapastra ka na. Ay, na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya nakadin na. Ay, kuwa nga men. Mabayin samit. Ayaw baham ta kasaritak man. Awan dito balayan ton. Pimanawan. No kasta. Talaga di nakayat. Kuwa. Ay, no di nakayat. Di saan lang. Asino kumamot ti anak mo, ay. Apay, isulang ayat ti babae. Ha! Anyat kayat mo asawan ang taon? Nasayatan nagawig ka, Melissa. Agsarita taman na nakaw.
Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong, lipatan yun. Kan isa nagawid ta may kwalaan dagiti kawis ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw ah. Di daklapdan. Diyak kaya ti makitan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Yak mga rod ni namnama pumigsan ni Anton, anak ko. Si Marantakit din, hindi nangasawa. Basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak. Nabayag mo't kinasahan ngay may ni Anton dito'y balay. Araw, Un nga rod. abang ano agsakit manan. Kasta nga tangag paisaw. Ay, hindak to man kitaan. Mamangan mo't no na idalitan. Jak mo't nga napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kuha na. Nay, apay asikatin nang ilukat itiri daw, Silvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat, apay dakas no ada kay Toy. Ayan ni Anton. Masakit ka di manag. Aday jeli ko, agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga ay Katwan mat. Apay nga ron nga dakat dito ngay. Yeah, sweetheart. At pare Arot. Ada ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Silvia ay tante sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano dyan anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, babae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay. Kadi na mangaro kaya ni Melissa. Kadi nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, sana mabalain! Pumanaw ka dito, si ka Silvia! Sana mabalin tiraramidin niyaw! Sikat ti pumanaw pare araw. Tawan bibiyang mo kada kami. Anya!